Ришат, шондай яшаклар бар я, капка төпләрендә утырып, кызлар кочаклап, кызларның чәчләренә уралып, таң аттырган, булгандыр аны чаклар сине дә? Булгынамысың, булгынамы? Таң атканчы кайтып кирмидерек. Әнкәй изләп аладырмы? Эшкә барырга, әни бүген койсында кундырмый икән дип эзләп аладыр я. Авылда бит ул менә достым гармунчылар алар име. Алар бит bütün kızlarının менә ушларын алып име, кызларның bütün мөхәббәтен яулап, менә башларын әйләндергән кешеләр, алар беренче чиратта гармунчылар. Алар безгә кеше карамыйлар, гармунчыларга карый торганнар. Шулай идеме? Булды андый шаклар. Иләнгәнме әле? Рәхмәт. Бравин, шулай яшьлекне сагынам. Теге берәүдән әйтәләр икән, берәү әйтә икән бит. Эх, яшь чактан мин дип әйтәде. Шундый дивана идем, шундый җүләр идем. Икенчесе, син әле һаман яшь күренәсең дип әйтәде. Әле һаман яшь күренәсең. Миңа да акыл кермәде, Аллага шөкер. Малайлар, балалар картайып бетте инде, әле без һаман шул килә, җүләр Аллага шөкер. Әйдә бер яшь искә төшеп. Әйдә, яшь калырга. Күптән очрашканы юк, хәтерлим мин шушы чакларны. Күңелләргә тулган моңлы сагыш, шул чакларның моңлы яткәре. Күңелләргә тулган татлы сагыш, шул чакларның моңлы яткәре. Шул чакларның моңлы яткәре. Сен алып китә күрмә. Синең мондай моңлы җырлардан соң яшьлекне искә төшергәч, алып та китәрлек юк. Игерәк дәсберек булдың азы, ташыма җил кайсы якка ашында ашып торасың. Карале. Беләсеңме менә Татарстанның иң матур уңган булган халкы яши торган, име? Җәлил бистәсенә кунаклар килергә тиешләр. Әллә вакыт таба алмыйлар, әллә эшләре тыгыз, хәзер бит теге нифетнең шул кадәр күп чыккан чагыймы? Кая куярга белмиләр икән. Әле мин әйтәм, килгәндә әйткәнем, килгәндә мин әйтәм, миңа да бер-ике чиләк нифет булмас микән дип, алып килдерме, юк микән? Җавид, әйдә мин разведка ясап киләм. Бар әле. Синең өчен чиләк кенә шу бул. Синең машинаң бардыр, системасы белән визит алып киләбез. Ну-ка каршылыйм әле мин аларны. Менә нифет дигәне бензин дип китте әле булса, бар туж башламый инде. Yakın görüp canına, gidek sizler yanına. İstenmezsiniz dostlar savmasız. Kuvvet dolu yazılar, yürek dolu gazılar. Şeker misiniz, elle bal mısınız? Kuvvet dolu yazılar, yürek dolu gazılar. Şeker misiniz, elle bal mısınız? Şeker misiniz, elle bal mısınız? Ey kızlar, nindi şeker, nindi bal bulayım indi. Min kadar buruş. Tuzlu kıyar. Ay konaklar. Ay mındarak basıgız әлі, mındarak basıgız әлі, mındarak basıgız. Bana şulay, mındarak basıgız. Tak, bana şulayrak, bana. Ah. Kazanlılar, hamidimle bugün şın kögülden biz kapka tipi selamlıyız biz şın kögülden şuatbız. Uyuşturucularga, hizmetkarlarga, bigerek de oluşturgısız, beyelep bitirgisiz Javit Shakirov'nu yakından görüp selamlauga. Haminde, hürmetli Javit efendi. Aralı, biz senin bilen tanışkına söyleşip oturgan bulabız. Mene tavuş kimde ol? Gördün mü? Mene bu tavuştan sonra avulda bir kimde cıklamayın. Avulu tege başında kışkıra, tege başında bütünüz işte. Şuna köre, Javit dost. Bizning neviyemizni Jalilning Levitani deb yurtdilar ana. Bu Levitan anlatı bu, Levitaniyatı. Vay rahmat. Javit efendi. Şen ko'ngildan hurmat etamiz qopqatibi topshiruvin yoratamiz. Jalilibizdan ko'p salamlar sizga olib keldik. Rahmat. Siz tirlisi bilan bilir neftisida aybet. Sizning sabırlik ko'p, to'zarsiz, Allohga bersa. Lekin sizga bo'lgan hurmat, sizning topshiruvni hizmetkarlarını hürmetlep biz mana şu Jalil bistesinden şakşakni bulak etamiz. Güzeliye hanım Garipova o'z
yüreklerinin жылысы белән, куллары белән пешергән чәкчәк. Ай, рәхмәт. Кабул итеп алыгыз. Ай, рәхмәт. Җитмәсә, роза чәчәкләре дә бар. Һәм инде менә Иң яраткан чәчәгем роза. Ой, менә белдеңме ни гүзәл я ханым. Менә Ришат әйтте, Левитан, безнең Левитан. Син ди Левитан гына түгел, син великан. Ой, рәхмәт. Дөрес әйтәсез, дөрес. Һәм менә шушы казны туйга барсаң туйып бар, ота казны суеп бар. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Сезгә бүген рәхәтләндереп бер чәй ичеп сыйланырсыз. Бергәләп. Ай, рәхмәт. Бuna yer verir, kız tutkаш. Sen kız tutkan kebek. Şulay indi. Әллә ата кыз, әллә ана кыз білмейбіз, ут тәмле булырга тиеш. Рәхмәт. Әйе. Biz indi Сыйланырсыз. Рәхмәт, синнән читкәрәк китеп башарбыз. Тавышым көчле. Азашаганга шулай ул. Ешашыйм мин аны. Хәйр кылайтам. Нәгә ханым, менә мин сезнең исемегезне беренче ишеткәч мин әйтәм, бигрәк сирәк исем ничек истә калдырмый икән дигәнем, Сәвия дигән сүзне истә калдырсаң, Нәвияне онытмыйсың диде. Әйе, гомер буе онытмыйсың. Чыгыш кыз белән башка стан ягынан түгелме? Әйе, шул. Әйтәм бит, сирәк-мирәк кенә очрый торганы яшь чакта. Нәвия исемле кызлар. Яра минеке дә шул Җәвия инде, Җәвия. Әйе, без бит якташлар, шуңа күрә ничек кенә булмасын. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Менә булай әйтик әле, шуннан да теге мәзәк искә төште. Бере хуҗа кунак чакыргач әйтә икән. Кунакка килгән вакытта курык ишекне аягыз белән тибеп ачыгыз дип әйтә ди. Тегесе, кул белән ачсак ярамый. Юк, сезнең бит инде кунакка килгәндә куллар буш булмый дип әйтә. Сезнең дә куллар буш булмады, Аллага шөкер, рәхмәт. Әйдә, киттек. Хөрмәтле хөрмәтле кунаклар, булай ди, Нәвия ханым. Әйдә, кунакны бастырып сүз белән сыйламый гыйме? Утыртыйк әле урыннарына. Аннан рәхәтләнеп, иркенләп сөйләшәбез. Утырыйк әле, хөрмәтле кунаклар. Кем кая утырасы килә? Утырыштык. Иң беренче гармошыдан башлыйм инде. Эй, бу бит инде, легенда бу. Деген башыннан сыйпаган сайын бәләк. Ничәвә монда аругына хәзер әйбәт ирнең хатыны шәп булса шулай беләшләнә ди ул. Яна син эшкә бетердең бит инде хәзер. Юк инде, бу миңа хатны шулай эшкәганнар инде. Ришат, ул безнең мәдәният сараенда да. Кайда мәдәни чара, шунда безнең Ришатыбыз. Ансамблебездә дә уйный. Алыштыргысыз, эшкә дә җитешә, ашка да җитешә. Кайда ашаучы, шунда Ришат инде. Ришат Якупов. Гармошыбыз. Уйнауларын итәрә бит аның. Менә Җәлил бистәсеннән татарлар тапшыруының алыштыргысыз журналисты бар, Ләйсән Асадыртинова бар бит инде. Шуның ксерокопиясын алып килдем әле. Ашаганмы? Безнең җырчыбыз талантлы, бик күп конкурсларга катнашып инде. Үзенең бөтен гомерен җырлап үткәрә сандугачлар кебек. Рәйлә Маннанова. Рәйлә, әле сиңа соңрак бер сорау бирде, ксерокопиясы дигәч, бер иренә 8 баласы бар икән дә, шуннан тегеңә сорый икән, каралы. Балаларыгыз бер-берсенә шул кадәр ошаганнар, сез әтисеме дигәч, әтисе, сез әтисе генә түгел, сез ксерокопия дип әйтәде. Рәхмәт. Дәүит әфәнде. Ул ансы шулай ксерокопиясы булса, менә бер көнне шулай 15 балалы хатын икән әйбит. Хәзер аптыраганнар моның инде дус хатыннары, иптәш кызлары. Кырылы Мәдинә. Шул хәтле 15 бала бик күп бит ул әйбит. Менә ничек инде аларның исемләрен хәтерләп калдырырга мөмкин, саташмаска, бутамаска ди икән. Эй, мин аларга әтиләрнең исеме белән эндәшәм ди икән. Шуңа күрә ансда була. Безнең мәдәният сарае хезмәткәре музыка буенча эш итә яшь егетебез Румил Илхамов. Җырчыбыз. Румил Җәлил бистәсендә безнең 3 мәктәп бар. Шуның берсе гимназия дип атала. Менә шул гимназияның инде бик уңган тырыш директоры бар. Үзен алып килдем әле. Гөлнара Булатова. Рәхмәт. Каралы, Нәвия ханым, яшь мин әйтәм, хәзер яшьләр директор була икән инде. Ничә ел сезнең стаж, Гөлнара ханым? 26. Менә
26 yıllık direktör. Sizge nişe yaşsın deydi. 18. Birazdan bir hatından soru ikende bir ceket. Sizge nişe yaş? Hatın kızın yaşı soramıylar. Sizin çek kilogram. Mine 31 yaş deyip eytem. Vay rahmet. Mine Gülnara Nazifov'un kul astında işlevşi hizmetkar, okutuşu Fenuz Gaptel Kayımoviç. Fenuz Gaptel Kayımoviç. Ulu. Gaptel Kayım ulu. Fenuz efendi. Hele bulay otçistovu bilen tanıştıran kişiler yok ya, isim familyasında yalgışı öteleri etkence bunda tefsillep ziline diktirip. Sen şulay indi başkırtlar bitindi biz. Başkırtlar Tatar, başkırt Tatarları. Başkırt Tatarları. Onlar sataşırga teyiş tügül bir kaşanda. Satarsak da biz katı sataşarız. Mine bizden bilen op kelmeşe buldurıp bulmay. Çünkü onun kuygan Jalil bistesinde hizmeti zor. Sarman rayonunun Jalil bölükşesinin Akkalfak Hatın Kızlar Cemiyeti'nin jitekçisi Güzeliyan'ın kızı. Garip baba. Ay Güzeliye hanım rahmet. Akkalfak yaratam Akkalfak kızların. Rahmet Akkalfak giyen kızları bir gerekte yaratam. Neye hanım otururuz. Bana sizi tanıştırıp bitesi kile biteli. Kim tanıştırayın da sizin bilen? Yamagat bana mındı hanım bilen tanıştırmışım mümkün tügülüydü. Bana bugün şuşu kurkem matur kunaklarını, talantlı yigitlerini, kızlarını kemit javitke alıp gelip bana şulay bizi tanıştırgan eli hünerlerin alda kursetirler. Allah bergamsa. Neye hanım familya kızı bilmeyim. Gatiyatullina. Gatiyatullina. Nebiye. Öz tanıştırayım ben. Sen özü kemik tanıştır. Bala soğuk tanıştır. Javit efendi bizning Neviyarowda tuzu Gatiyatullina. Başkırstan kızı. Uzak yıllar indi bizning Tataristanımızda, Sarmanımızda, Jalil'imizde yaşay. Mana Jalil Levitanıqna deb aytdingiz. Bu bizning rayonimizniki respublika ko'lamidagi yetakchi. Tataristanning otqazangan madaniyat xizmatkari. Alıştırgısız. Alıştırgısız Neviya Gatiyatullina. Ol bizning yetakchimiz. Rahmat. Sizli kuru benim için zor beyrem, sizge de şulay beyremdir, şulay beyt. Allah'a şükür. Ben şuna mezeklerden başlayığa beyrem degenden bir ahireti, dost kızından sonra iken beyt, ahiretine, karal tuğan kının işi kızdı. Ay matur beyrem buldu, ol ekiyet buldu, ondan nerse buldu, ekiyet buldu. Ol buna 20 günler boyuna kuldağına küterip yürüdü. Matur sözlerine eğitti, matur tilekler tiledi, buleklerin bildi. Ay şundan da ekiyetteki kılık bulgan. Ondan nerse buldu. Bu saat 12 turgan 20'ye uğrildi de ekiyet bittiğinde de bitti. Bizden ekiyet başlanağına. Eğer mezeklerine kuşu geldi. Benim mezekler bir kup, biraz siz dikkatlik nasıl ki de. Jalil bistesi bir nifitçiler bistesi. Hayır. Nifitçilerimiz bir usta, Jalil'degine, elmettegine işlep kalmıyorlar. Türlü tübeklerde dersiler, Sibir'de dersiler. Işliler. Şunda bir brigada, kışkı solkında, taygada, oydan artık yol itmiş işlep yatalar iken. Bekini aralar. Bir günü brigadiyerga raspоряжение kile ikinci obyektga köçerge. Brigadiyer brigadаны jiyada siyindire. Tak, iptaşlar işledik. İkinci obyektga köçemiz. Vagonda bütün öybirni hazırladım. Rahatlanıp yol itip barabız. Çığa vagondan traktoristga anglata. Tak Mikhailovich, ekringine barasın 25 kilometrine silkitme. Biz yigitler bilen yol itip aşap işip barabız. Hem vagon işigin biklep koytuştan ştab yigitlerimiz çıkıp kalmasınlar. Traktorist brigadir etkeş bütün sözünü tınlay. Ambar zamogu bilen vagonun işigin biklep koya şıkırtatıp açılmay silkitip qaray. Traktoruna otura, muzikasını qabıza. Bir torta, iki torta vagon silkinmey, üçüncü tapqır traktorista Sibir'de üçüncü tapqır tortqaş, dungır tavuşlar kelip vagon qo'zg'alib kete. Hem traktorist ekringine 25 kilometrni yigitlar yol itsin deb bora. Obyektga borib jetgandan so'ng eshikni vagon eshigini ocha, aning so'nggi ko'rgani brigadirning oqaygan ko'zi, terlab pishgan yuzi, anlari biraz vaqtdan so'ng o'ynag'ashgina anglay. Üçüncü tapqır tortqanda, qishqi solqinda
Бұзланып қатқан вагонның темір шанасы, нешек ябышып тұрған болса, шул келеш ябышып тігінде қала. 25 километрны біздің егітлеріміз әкірін ғыре текілдап жүгіре вагон білен бірге трактор артынан қойталар. Вот ял. Сол қадар оқытушыларша оңнатып, матур итеп, нұқтасын бір үтірін қалдырмышы. Ай, рахмет, достым, ай, рахмет. Бұл тайға дегеннен бір ausыр екен бейт. Қарал деп етеді, ерін сеңе яңа елға бір бөлек ясады мұсың? Ясады? Әйттен де ясадым деп етеді. Нәрсе ясадысың? Әлі сұраған ем, қоя меңе бөлек деп еткеш, yol kütübünde de bitti. Anladın mı? Ha? Şundan yok elde olma var bitti. Yol kütübünde de bitti. No, izlep karadım. No, taygada yolkular kup bitince de bitti. Mezekler. Mene şunapta şulay indi bulakti geçten iske kilip tuttu. Cevdet Efendi bir mezek şulay yok. Hazır Hatın Kızlar magazini 8. Mart oldumdan irler bulak soylu bitinde. Ey soylu iken hazır bir irat tuttigisi yaramay, yeminsi yaramay hazır. Ye kıybat ona, kıybat da bulmasın, işsiz da bulsun, eybet da bulsun, eybet. Olay bulmay bitinde. Şundan sonra hazır hatın nerse yaratır mı iken, mine şunda işsizlere kayberir deyip, barganda bu satuşu kayta deyip. Korağız öyle hanım, mine eğer siz benim hatım bulsağız, nende bulak soylagan bular ediniz deyip soruyor iken. İkinci irine deyip ayıttım. Evet. Degi bir tabip da aytayken patsientqa, mine türlü halge, türlü situatsiyaga әзір bulurga керек. Patsient aytayken, men ulanmala. Yok, men hazır mesela nindi darular керек, retseptdan yazan beyasin kurga jig'lab bita kurmak deb aytadi. Bagara her narsaga әзір bulurga керек. No bir vrash ertangi yoqda afxot bilan yuriy ekanda, bir patsient yonida yong'og'ini narkozdan chiqqan patsient yonida kelib bosqan. No batyushka operatsiya aybat o'tdi. No operatsiya oldindan bigiryakdan qarishtirib aqirdiq deb aytadi. De patsient kishka ko'zlarini ochib, "So'ng meni bir teraza yuvarga g'ana jiberganlar edi" deb aytadi. Машина йөртүчеләр бит инде гаягә эләгүдән куркабыз бит инде. Аның бар әйбәтрәге тотса инде штраф салмыйчы да җибәрәләр. Алар әйбәтләре күп. Кайберсе инде штрафны салырга гына тора бит инде. Ну, аның тагын да кымсызраклары бар ди. Ансын индирәк дип сорагыз инде. Ансы машинага коша радарын тутып чаба ди. Скоростны күтәрүче. Bana bu yaş kızlar, yaş yigitler, direktör olsa da bir mezegi vardır bitinde. Okutuşu kişinin direktörlerinin da mezegi de yeterlik. İyi, dersene söyleyeyim. Duraşıkны söyleyeyim. Haydi. Şulay тукталышта басып тұрады бір ару гына дипломат тұтқан, галстук таққан, бір ару гына бір ират. Шунның қырына келе дә бір спортсмен, шундай тоза гәүдәле кеше келе дә дурашок дип китә икән. Бәтәш, нинди кеше булдым икән соң инде бу? Астагфирулла дип китеп бара бу ират. Икенче көнне тагын тора шушы ират дипломатын тоткан, галстугын таккан, тора автобус көтеп тора. Тагын теге спортсмен килә бит. Килә дә дурашок дип әйтә икән. Шок каткан инде бу ират кайткан да хатынына сөйли икән. Менә тукталышта басып тордым. Икенче көн рәттән бер ират килә, спортсмен накашины килә дә дурашок дип китә. Нимә икән бу дип әйтә ди. Хатыны утырды. Сын ярар, жан кисәккәем. Ярар, җир тулы жүләрләр, җир тулы тулган бит инде алар, әйме, жүләрләр күп алар дип әйтә ди. Шуннан 3нче көнне тагын басып тора бу ират. Басып тора, тагы теге спортсмен килә. Йөгереп килә? Килә, йөгереп килә, мотор итеп кенә, шуннан килә дә әллә кеше дип әйтә ди. Şulay Cevdet Efendi irlerinin konuğunu gerek түгел. Duraşıp kovup kelemeyi olurum bilbizden. No, irlerinin konuğunun kuruga kubay bir gerek түгел. No, mesela onların baş soğukta,
аяқ жылыда, отырған жерлері кожаный кресло болса, тамақ тоқ болса, хотыннан қошып жиған оқшасы нендейдер бір банықта болып, машина яқшы модель, соңғы модель марка емес, гаражда болса, һәм тещасы зияратта болса шол жеткен. Теща дегеннен бүтін татар халқы білесіден тещені яратқан ағыз. Бізде яратып іске түсіреміз сіздің мәзәклеріне бүйтіп сөйлеген сайын сөйлесігіне келіп тұра. Тек қобатланған саманда түгіл. Бізде әбилерге болған хәл, солай сөйлесі келе. Әбилерге қонаққа қойттық, күйеу қойтқа шенді, қыз білен туғандар да жиыланды, әби енді бәлішін қоя, бәліш үстел ұртасында енді аннан башқа болмай. Рәхәтләніп, аша бішіп, ял етіп отырабыз, жырлар жырлай баштады, мәзәкләргә көшті. Шунда сіз сөйлеген әбинің күйеулеріні тикшіріге тілеген мәзәк еске түсті. Әби ұлы күйеуіні, үш күйеуі бар екен, ұлы күйеуіні тикшіре башта. Күйеу үтіп барғанда қиыға жағылып түшеді, әбіні күйеу құтқара енді, әбі аңа Жигули яратқан ұлы күйеуіме Жигули деп бүләк еті. Екінші күнні ұртаншы күйеуіні текшіре, шылай қиыға секіріп түші, күйеу құтқара бетінді, әбі яратқан күйеуіме мотоцикл деп, екінші күнні мотоцикл бүләк еті. Хай еш күйеу қалды, еш күйеуіні де текшіре шынды yok, хал білән енді еш күйеу өтіп барғанда қиыға жағылып түші, еш күйеу ұйлай, ұлы божаға машина ләкті, ұртаншыға мотоцикл, меңа бір велосипед болар енді дейді, әбіні құтқармай, үйге кіреді кете. Екінші күнні есік алдында джип яратқан күйеуіме бабаңнан. Мен бұл мәзәкні сөйлеп бітірдім. Халық енді қабыл етті, шылай өт отырған нәрістер артында. Қарым әбіге, әбі чөтті жерісінде бірді елмайы жоқ. Кересінше чөтті үшлі сыманырақ, ашылы сыман. Сезем үстел үстінден тігі неде шығып кетті, шешеді ұққа шықты. Мен бабайға да қарап алған, бабай асқа башын еген, көздері елмая, қысқырып күлмеске күшке түзіп отырайын. Тәнебізге шықтық, бабай шоқыра. Сарай пішмағана келген ек, тігінде бабай әзірлеп қойған, бірні свежийні бастырып қойған меңа, күштенеш. Қойтқан сайын қонаққа шул сарай түбінде мені күштенеш күтіп тұрайды. Бабай қадырын етті, күштенеш те бітті, конечно. Мұны, конечно, бір кіші де білмей, әбейлер білмей, мұны қатын да білмей. Мұны бұттан кіші сөйлемей бетінде, бұнда сөйлеген бұндағына қала. Бір біле көрмесіндер, бабай мұны шылай тұрып. Бек ақыллы күйеу болған бұл. Бек ақыллы күйеу болған бұл. Сінің мәзәкнің файдасы болды неше? Міне ақыллы кіші бүйтір, әлі қайын көрді. Бір ерінің бет отқан ұғы бақаға келіп деген. Бақа тілге келіп, сен мені үйіңе ап қайт, міндерге отырд, ұпсаң, мен шебер матыр қатынға өрләм. Тігі ерейте екен. Мен сен үйге алып қайтам, міндерге отыртам, ұпмейм. Нешләп? Сендей матур қатындар мойыннан сөйлеші отырған бақа бір кімдері жоқ деп айтар. Yausın әлейді, тынымасы
яшнәп кыйып яумаса Ay Romil, o kullar koya barığa bilmiyor ya. Hatta biz dik otura almadık, diskotekaga çıktık. Rahat buldu beyt. Bakın mesaklar var mı? Şiir var mı? Şiirler var. Ah, Gülnara. Bir şiir. Мен bu şiirni sotsial şilterlerde toptum da көңіліме бик ошады. Шуңа күрә сезгә сөйләргә. Әйдә Гөлнара. Әйдә. Мин матурлык эзлим һәр вакытта. Һәм табам да шөкер Худайга. Өметләнәм, төрле кыенлыклар хәл ителер диеп уңайга. Мин матурлык эзлим һәр нәрсәдән. Салкыннан да эзлим җылылык. Михербанлык эзлим, яхшылыкка тормасам да һәр чак юлыгып. Мин җылылык эзлим тирә-яктан, күршедән, илдән, галәмнән. Күңелемнең дулкын тоткычлары шундый ешлыкларга киләнгән. Мин матурлык эзлим кешеләрнең үз башыннан, сүзе, эшеннән. Адым сайын гаеп эзләүченең уй хисләрен мәңге төшенмәм. Инде сөйлемәле. Менә Фәнисия Руллина шундый бер матур шигыре бар. Мәхәббәт бит инде ул менә бер-берен ярату, кара каршы булырга тиеш, тиз булырга тиеш, шулай бит. Син ышанасың мәхәббәткә? Ышанмыйча инде, ышанам. Ышанасыз бар кызда. Менә шуны Кемнәр ышанмый кул күтәрәс, күрәсең килә шул диянаны. Ышанмыйча кара. Шул мәхәббәттең ниләр менә көчлелеген тасвирлаган бер Фәнисия Руллина бер матур шигырен сөйлимә. Әйдәле. Сиңа булган сөюемне әйттем кыядагы ташка. Таш ярылып, чәчәк үсте, нур таралды бар тарафка. Әйттем, нәни бер чишмәгә, әверелде зур елгага. Ярсу дулкыннары таралышты бар дөньяга. Әйттем, корыган бер каенга. Каен шаулап яфрак ярды, күзләрендә саргаймады ул каенның яфраклары. Әйттем, кара төнгә, кояш ярып күкне, әйттем биек мәгърур тауга, ул иелеп җирне үпте. Әйттем, тып-тын карурманга, эй шаулады, эй җилләде. Бер көн килеп әйттем сиңа, кирфегең дә селкенмәде. Татарстанның иң оста биючеләренең берсе. Бигитегез әле җавын табыгыз.
Күту ките! Ай, рахмат! Мұны білдерге керек. Бұл шундай әйбір. Бұл шундай әйбір. Хәтта өзім де білмеймін. Бұл бір-біріңді иқтибар етуге негізленген мүнәсәбәтләр. Бір-біріңді иқтирам етуге негізленген бұнда мүнәсәбәтләр. Әлігі исім астында 1953 елда шундай бір құрал ойлап табыла. 53 ел. Нешінші елға? О, мен 67. 67. О, сеңа шақны шыққан енді бұл. Ол бізге соңырақ келіп жетті. Но оны ауылда бик сирек кішігіне қолланадыр. Ол әйбір ойлап тапқаншы, мына шушы достық мүнәсәбәті. Ол бір-біріңе қарашып, күш сынашу, анда жамағат туғанлық, анда күш, анда бір-біріңе ихтирам, анда сақлылық, çünkü анда сақлану керек. Bu ilki zamanlardan bartik iratkına kullana alatırgan hizmet. Şalgını tügüldüründe. Şalgını xатын kızda şopamайды. Şalgını xатын kızlarda şopa. Tege bir jigit үйлene ekan de oranda nechta ishlab berishim degach. Mana uylanam. Şalgap qaytasыңmы deb aytadi. Elek, mana seni 67 degaymi? No 67 yıllarda ol bir sirek kişilerde buladı. No 75 yıllarda men hatırlayım avulda bu eybirinin yurt sayın bulmasa da her iki yurtның işi aldığında bu eybirin tavuşu çıkadır. Мотоцикл. Çünkü Мотопила мыни? Iya, мотопила. Дружба. Пішкісі. Ну, дружба тықмағанларды мен шуқадлы тарапы. Ойыншық машина. Dostlar, Reyla Hanım bütün jirge da sıyah. No, Naviya Hanım, no, hatın kız barıbır akıllırak. Şay mıni? Matapila, ismi neşek? Дружба. Дружба, dostlar! Hatta yazılganlarda aytıp, ir yigitler, siz de oturasız değil mi? Bana Naviya Hanım... Bana enkeyler bile biz her vakitteki etkiler işte, enkey kadın kızlarda utun kesettirganlar, eli yaratırgan, arkalı pişkan suda dostluk diye atalar, şulay mı? Şuna göre, kim sandığı içindeki eybirini eyte, nerse ekanin bile, şuna bizden bulak urununa jaza. Şuna göre, Naviya Hanım, sen eyinde bunda jazanı biresi yok, sen nindigine jaza versek de utisin, şulay beyt. Eyde kesin de jaza beresin. Jırlıysan eyni Naviya. Yarar, şopsalar jırlayım. Yıraklar düşmanlardan bulur tınası Jirşitine gitsen yıraklar düşmanlardan bulur tınası Gip yalgıştan her düşmağı üzer Tügerekle iken dünyası her başımağı üzer Tügerekle iken dünyası
Gaybeteler sizi birden olması Jir şiitine gitsen mümkündür şak Gaybeteler sizi birden olması Tanışılarını jiller sipkenimini Oktar iken desadın yası Tanışılarını jiller sipkenimini Oktar iken desadın yası Gitsem mihnet vurmam Diğenidim niler kalası Jirşitine gitsem mihnet vurmam Diğenidim niler kalası Eylelede vakbir basa iken Vak bulasa iken dünyası Hanım Talipova Kalahmatova köyüne yazılgan şunday matur jırlarının birisi Hamide yaratıp jırlıyız, ijatını yaratabız. Rahmet ağır. Rahmat yaman. Uğurlabızken gülleriminin Sina birem olsuan Basılmaz mı yüreğiminin Jilgini yarsuan Basılmaz mı güller sina silerler Nazlamazsan sin oğlarını Sargayırlar giderler Sazlamazsan sin oğlarını Sargayırlar giderler Böyle durup süyümne Salma beni yoluna Ol sin benim güllerimine Şın yoradı hakına Ol sin benim
Reyla Mannanova. Нешегенде сарманнар да булсын, моңсыз да булсын. Шулай бит. Зор итеп рәхмәт. Рейла, беләсеңме, моннан бер 15-20-25 ел яшьлек еллары артка җигеп хатирәләрне яңарсак, сезнең Җәлил бистәсендә нинди шундый ансамбль бар ий? Сейлән ансамбле. Менә. Тамашачылар хатırlыйдыр. Шуның арасында солисткасы һәм бергә күпме концертлар куйды, күпме тамашачыларның күңелен яулап, мөхәббәтен яулап. Нефтчеләрне кейді ул. Нефтчеләрне Так, кейме? нефт системасындағы. Шуңа күрә. Сейлән төркеме. Җитәкчесе Ирек Каримов. Җитәкчебез Ирек Каримов. Зор итеп рәхмәт, күп итеп сәлам, исән сау булса сәлам әйтегез, яме күп итеп. Сәлам. Амин, рәхмәт. Tatmaklar dostum, haydi! Olmaz satuşlar kelgen ölçevleri yok iken sizning bilan ko'rishirga xiyollandik bek ko'pdan. Oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav. Yanıp kıyıp sizni zurlab keldik Javitga mitga. Monday tapşırığını tıyalmay даже siyasavitda. Oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav, oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav. Тапшырының мындайларын халықта бит өз ите, токмакларын мәзәкләрен чимиткәләпләр үтә. Ой hilav hilav hilav, oy hilav hilav, oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav. Nefetçiler bistese de yürteler bistebizle, kemitinde javitinde elle alıp gidemiz mi? Oy hilav hilav, oy hilav hilav hilav, oy hilav hilav. Башкайларын кыйгач дустым, башың тулы мәзәкләр, сезнең белән очрашырга чыгып торсын сәбәпләр. Ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү. Кәми Җавит тапшыруын дәфтәр итекләделәр, һәрбер капка төпләреннән. Ник куймыйлардыр бу кәт? Ай дустым, рәхмәт. Ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү. Утыргычларга утырып җырларында җырлыйбыз. Мәзәкләрне сиптерәбез, тапшыруны зурлыйбыз. Ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү. Сезнең белән күрешүләр булды безнең бәхеткә. Капка төбе тапшыруы лаек бик зур тәхеткә. Ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү. Зәңгәр икратыен басыз мөмкин түгел яшәргә. Мондый тапшырулар булсын, көчләр алып яшәргә. Ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү, ой хиләү хиләү хиләү. Мондый тапшырулар булсын, көчләр алып яшәргә. Амин, зур рәхмәт. Зәңгәр яулыгы исәп поезд чаба, ялан тәп йөгерә акбаеннар миңа таба. Барыр юлым иркене басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып көтә. Барыр юлым иркене басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып көтә. Канланып юллар атылып кала, туган илем гүзәл җирем мине назлап кала. Барыр юлым иркене басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып көтә. Барыр юлым иркене басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып
шитінде ялғыз нарат көбіп қолыдым басып қайтар үшін кетіп барам сізден сау бұлашып юллар күтә мені жырлар күтә шуңа кетем айырылу еркен бигрәк ауыр ауыр екен юллар күтә мені жырлар күтә шуңа кетем айырылу еркен бигрәк ауыр ауыр екен айырылу еркен бигрәк ауыр ауыр екен Гүлнара Булатова, Жәлил, гимназия, директор. Айырылу ауыр Гүлнара қайым сіздің біле менімді айырышасы келмей. Тамашашыларына айтқанда жоқ. Келешектері көрген матур жырашылар насып болса, зор етіп рахмет. Жырларыңыз үшін, мәзәклеріңіз үшін, ойын күлкілі үшін, қапқатымына вақыт тауып келген үшін зор етіп рахмет. Сөзім жоқ. От души, люблю, I love you. Афарин сізге. Рахмет.